تمام آقایش تماشاوان هجا و دیسا دست پیکا برنامه خواه جوارا تندرستی که باش و شوه که باش و جوارا خازم از این رو برنامه خواه دیسا و آنالیز کردن مجارن روزانه دا و برنامه که نو بالکش جوارا سابش کش بکم مجارا برنامه و این زانن و مجارا روزانه و شما رو نها و روزاوه و یعنی باکورا روزاوه کردستانیه همین سر دو خالان سکنن چما روزاوای کردستان کت و روشه و جبو کو کرد بو روشه خراب باکورا روزاوای کردستان درکون دوی چه بکرن و همین سر وان بسکنن گوهرتنا جهان این رجلاتا ناوین و براسی و باندورا که مازن و لسر ما کردان و کردستانش دیدکن جبر به یکی ایشه و همین گوهرتنا روزاوا و تایبتی لو سوریه و کاتشنا و عمل سر هندک آنالیز بکن. همه دو برنامه عمل سر روزاوای کردستان هنه که مجار گرینگ دیگر خباتکار خلات توی و بریز ایلهامی ست قایا و آگاداری بدن و همه برنامه دا و که خباتکار خلات توی و لسر مجار باخبن بنرخینن دیسا جی و ام و سلاوکی و ککی الهامی و بدن و بخیر هاتنه ککی الهامی سپاس سر چوان نافکره دابی زور سپاس ککی الهامی نهاو براستی چند مگوتی و باکرا را و روژاوای کردستان و تشتی پر خراب و تشتی پر و نباش چیبون و تشتی برال همه همیان یه کردان جی خراب جی کرن و هم سبر خواه بدن و چاراوی تنو و های اما 100 سال زده او تشته و هات نسر مو نهاو وزارت چند هرما کردستان و وشانا چند کانال بیانی و یه عربی و راسی چند روز پشکانه ها قدخه کرن چونکه اوان سر باکور و جوای کردستان تشته و خراب دنویسین و قدخه کرنا قنال عربی هم بجن وکی و الجزیره و راسی و نظام پرست و فاشیستن و الجزیره و العربیه و العربیه الهادات الشردیه و براستی اوا و نجات پرست عربانن دجمن کردان میجی که سر باکورا روزاوای کردستان پرتشته و نباش تشته خراب بجن لی براستی گوتنا ما یعنی یا کردان همیشه ام بجن نه عربان تنه براستی قنال ترکان جی که نجات پرست و فاشیست هنه لی اوجی که به نقدقه کرن یعنی نه ملکت تنه هر دو ملا نقدقه کرن تشتکی وها باشتر با دیسا تشتکی باش کرن مالا آنها وابطن نه هم شما روژاوا گهش و آسته براستی پیمانا کجه هفته یا به نوبر روبری خواسر و باکورا کردستان و حکمت و شامه و شارا سوریه هات امضا کرن دست پیک دا راستی پار ده آدار 1925 جا هات بی امضا کرن همگاه دست پیکر بود یعنی بردوامی ها بی حتی نها هات یعنی برای که هم پک بینی که گله کرد نچار بکن که اوان گله کرد نچار بکن که وکی گله کرد قبیل بکن برای که اوان گهداری اجالان کرن گهداری پککیت کرن گله کرد بچه وصا کرن وکی گله کرد سر وان نخوشان سر وان کنکوژیان و قبیل بکن یعنی اوان پولیتیک های که برای لیستیک ببراستی نه روژاوای کشه هلا اجالان جبو انتگه کرنا و امجا روژاوای کردستان و دولت سوریه تی نیار کرن جی خواهش به انتگه کرنا و باکورا کردستان که همان او این تشتجم به داویه دا پیمان ها چکرن او ام دخواستن کشی گل کرد را ببیجین کم او دخواستن گل کرد را ببیجین که یعنی پیاده هم بیجین ما باشقه نچار نما ام نچار مجبور ما او امضا کرد اینا نوی لبه و براستی تشتکه پر نباشی کی بیتون در سوریه و دولته که و براستی سوریه دولته که تنه و ارتش اولی تنه یعنی چاوا اوان یک هفتیه دا او تشتها کرن یعنی کرد ماتمایی ماوی تشتی گلو حکمت شارال سایه و پیمان ما دموکراتیک بو نه کرد چاوا بن حکمت شامه نجات پرست فاشیست یا سران دبرن
mafin jinan inkar dike bi tevahi bin dest çan bijin em matmayı mana çan çeken em bijin yani demokrasi ne pakeci demokrasi tünü böyle şöyle şara ki karasata ke mazana ve peş keskirin zamanı Kurdi vaki dersa bijartil ve vaki Türkiye ha hatiye kabul kirin. Yeci ki tayin kirin işte çam valiyan hende çam muhtaram bedene van Kurd laha hatin fırvitin. Rasti PKK ve PYD em bejin birasti bermahiyen daviye rejimi Esad bun. Beli heke hule rabin tişteki başa. Ne hatta hule rabin mala Kurdar avan Kur'an kirin. Bir temsila Kurdar cinakin. Beli hem ve kısa o em mehvan xwe û kek û ilhamî jî bipirsin û belê û birêz kek ilhamî birasî û em karmendekî hêjayê xela tevê hûn jine em gele hew nas dikin em ser ve mijarê ramanê we jî dizanin lê îşew em ê ramanê we Kurdî bi guh bidin birastî em ê guhdî bibidin hin ser wan çi difikirin em birastî niha û mafê axivandinê bidene ve kerem ke Gelek spas ez berê dixwazim te re bêjim mêvantiya te gelek xweş e. Mêvantiya te gelek xweş e. Gelek spas dikim wekî din ez temaşevanê hêja di Silav û Rêz dibêjim ku beşdariya wara jî ji bo televizyona Xelat TV gelekî giring e. Hemû xebatkarên Xelat TV jî ji bo me hemû giringin û hêjan e. Heya îro em hevra hemû xebatkarên Xelat TV me kela xwe da û dîsa jî bi kêf didin. Ez ê biya berê bêjim. Em merin ser mijarê ji bo ku em îro fem bikin dilê em hinekî dema borî biaxivin. Eger ku em dema borî hinekî neaxivin em nikarin îro fem bikin. Dema borî ku me behs kir 2014 dîroka 2014 gelek giring e. Ji ber ku 2014 da Daesh êrişekî mezin anî. Li ser kê bêguman li ser Kurda. Kîjan Kurdan Kurdistanê Başûr. Çima li wir hikûmet hebû. Li wir ala rejîm bû, li wir temsîlkariya fermiya navnetewî hebû. Ji bo wê cara yekem êrişa Kurdan kir. Êrişekî gelek herî mezin kir. Li wir da Pêşmergeyê Qehraman berxwe da. Xwebîr nekin dema ku dest pê berxwedanê bû Mesûd Barzanî Serok Mesûd Barzanî axaftirekî bû. Tiştekî axaftin. Gelek giring bû. Yani ev dijminê Kurda biya başçav dikin. Başçav dikin. Lê ev gelekî girî bû. Gotî bû ku îro dîsa yani hemû peşmergeler axaftin kir. Gotî bû Pêşmergeyê Qehramanê îro dîsa dirok me ra dibêje ku bikevin şer. Ji ber ku welatê me rasta êrişa Daişî hatiye. Li vê axaftinê de lavê xwe re gotî lavê mesrûr divê berê tu bikevî şer. Divê berê tu bikevî şer. Ev tiştekî gelek giring e. Batê wî çi ye? Batê wî ev e ku eger ku em bi xwe nekevin şer em nikarin yekê din re bêjin şer bikin. Ev gelekî tiştekî Kurd bejim û kek ilham birastî wextê Daişê û êrişê ser û Başûra Kurdistanê kir piştgiriya wê dewleta dagirker Tirkiye cebo gerek wê jî bêjin. Estêm li wir, estêm li wir. Li vê êrişê de ji xwe navbera Daeş û Erdogan hevalbendîkî hebû. Belê. Ev hevalbendî di doman. Piştî wê êrişê li Pêşmergeyê Qehraman berxwe da gelek bi zehem gelek bi qehramanî berxwe da. Lê ev gelek paş ve çûn lê heman demê de heman salê da vala êrişê Kobanî jî kirin. Daeş êrişê Kobanî jî kirin. Dema ku êrişê Kobanî kirin gelek bi çekê girin êriş kir û Kobanî dorpêş kirin. Belê çekê Amerîkayê Musulê hemû kete destê wan da ji ber ku Belê. artêşa Ereban li wê revî zanî. Belê. Hemê hêla revî. Belê. Dema ku êrişa Kobanî kirin dost û dijmin bawer kir ku Kobanî we bikeve. Ji bo wê Erdogan xwebîr nekin. Erdogan tiştekî got. Yani bi kêfî coş got
Ko çapameni de dibejin Kobani çi Kobani veya Kobani iro ansibe ve bir kere. Bir kef ko. Yani birası Bavarya Erdoğan ev bu. Bavarya dostçı düşmece bu. Jiberku le dora erişe dayışe bajir bu veran. Mal bu veran. Kola bu veran. Ev tağen Kobani ben ve erişe bu veran. Bir çeke gran. Bu veran. Le nava bajarı da henek kes sevu berfa beder. Gellek kenti. Juba Erdoğan biyagu. Levi varı da bir demi da navleteyi yani narazibuna navleteyi bu zede ila icar kuvsagu bu zede Erdoğan ev dosya hu da işe beşart. Levi varı da bir demi de peşmerge kahraman şu Ali Kariya Breynhe Ali Kariya Kobani Erdoğan bexwastra xwe rê da li Kurdistanê Başûrê rê da li Peşmerge ev nedixwast lê nerazîbûna navletewî ji bo wê nekarî yani îtiraz bike. Li Kurdistan na Bakur li Peşmerge Kahraman deva ku derba bi coşekî mezin derba bû. Ev Fatma Kurdistan'a çi bu rasta. Böyle ev peşvazî kirin. Ev ji bo nijadperestên Türk gelek tiştekî derbin bu girik bu bana hemû Erdoğan itiraz kirin gotin ya hemû ter vekir ev çi coşe Kurdistan'ı leşkeri Kurdistan hatiye peşmerge hatin velatê me de derbas dibin bu ala wan nizam çi yani tiştekî wisa em xebîr nakim. Peşmerge çû Kobani li tev li vê şerê Kobani hat tizgar kirin. Yani bu Ali Kariya Peşmerge o henekçi koalisyona navletewî yani tebluvan zaten koalisyonu içinde bu ancı yani tevli nerazibin olan hat rızgar kirin. Demokrat rızgar kirin daxwaza Erdoğan nividan ba. Kobani hat rızgar kirin. 2014 de 15 de Rojava'yı Kurdistan Rojava'yı endikar bejin rızgar kirin jiberku jibo bahara Arabi ji geleki dijwari kiri bu jibo Suriye 2015 de bana Hezin Demokratik Suriye demazrandın. Yani NVP'de cihebu de Hezin Demokratik Suriye çiye manavi çiye ev yani hanik Arabci navda bu Hezin Demokratik Arab rasta. Haşi Arab Raqqa ve al Zule beli. Yani wana bandola xwe li ser Rojava darxistin. Zê ev tiştekî xweş e bêguman. Ez dixwazim ya jî bêjim çay heja dema ku ev alîkariya ev keda Peşmerge da Kobani çapemenî dijmin û çapemenî PKK qe behs nekir. Qe behs nekir. Behsa wala nekir dîsa hîne jî nakin. Bila evlenmiyorum. Le Kobani hatırızakır, Rojava hatırızakır. 12 sal bana yani Rojava, rebebeli Rojava, bandıra koy bunları otonomi bunları kaseri domand. 12 sal. Ya 18 sal. Ben de kare beceri bir sali çıkırım. Lugor çapemeni, Lugor zanyalan, Lugor tan bana 7,000 leşkeri var hebu. Peyda kırın. 7,000. Vakidin çıkırın Asad bir şey canlandı guten. böyle vakidin çıkırın keko em iro dönerin vi dem par tişekitin hat Rojava evci kaşo pevajoya aşsı le Türkiye le ev ve rastnelas kredaya önce olan Rojava Pevajo destpekir ev Seroki MHP Slavda parlamento Slavda HDP nizam çeşit go emi çiçeki Rojava destpekir. Le çima jiberku Rojava tanabin gellek tışat ve görandın. Ve görand çat ve görandın bandura İran'ı şikayet. Rusya baş amınt. Esad Hılveşya.
İrancı çu Suriye حزب İsrail الله حماس و يمن و böyle böyle Hizbullah Beyrut'e Hamas'ı tabi ev basket İran'e vanal hem Suriye kadiyan le bandora İsrail Amerika yani bandora İsrail Amerika bu zeda ev güvertin Türkiye tirsiya Türkiye tirsiya go jobo ve bahçeli eşkara go demek ku em tevle gel İsrail'e em bu kevin şeri yani tişeki tehlike hatiye berderiyeme em çuma en iyi xey hundur kort nekin yani ba te vi vate ku em demek ku em İsrail şerdikin le em çuma tevli PKK nizam düşmeni dikin nizam çıt em kurdan bu kapını bin bakwe çava bike çava dike Öcalan destan da haya ve demin çava pekar aniye disacı Öcalan rasti pekartine bu sakın Rojaveki pevajı ki despeke ve pevajı eşkara go lame pevajı Türkiye beterör le henek akmenci go na lbirda çareseriya pırsa kurdi heye mecli Rojaveri go eğer ku ve pevajı da çareseriya pırsa kurd he kerem akon nişana medin emci bizden le tut teşekkürtüne bu okuldan Öcalan بجم او لیستیکا و دولت یا و باخچلی و اردوان او لیستیک 1923 بیستان حتی 24 مصطفی کمال عینی لیست بود مصطفی کمال حتی کردستانه و سیواس ارزرم قوم چکه و گوتا کدام اتونومی دنوا ام برای هاو یه چند نهاد بیجن براتیا گلان براتیا اولد بیجن برای هاون خاپاندن عین تشیونه سر کردان کرد باشه قتل کردن تشیو کردن ایران بله فرمو کرم کرد Malatya rasta yani disa ve hazar nasıl bir sesiyar bir çaram böyle yani ne pişti ve bu pişti ve roja ki tabii çapameli roja ve ki yani ev bala halke le bikşi de sever pevajoy le pevajoji hele kes be baveri bende bu ku idi her tış çaresede be her tışçe bir sakıcı çaresede Magic begumu şopan de pevajoy le em mediku yani kat tışçe kütüne bu çaresede kurdam çare persa kurdam em civarı roja beni me persi em bej me go yani lave ve pevajoy çid ve bla be kerama xo eğer ku jibo perskireke kurtuşeke nişaramedim belki men ne diye belki ne zanın kes persona ne da jibo mego ev pevajo ki hapoke tıfazı bir saya Öcalan kurdan bu kapine le hatun şunu imralu nizam kırın şiru şekir nizam ve çi derken ve Öcalan ve çi veje Öcalan aha ezbera bejim kere bakıp binin ekranı aha biyago bis ciddi meaşıvate biyago jibo pevajoyim yani Öcalan hücdu kurun go netevek cuda devlet federasyon otonomi u çareseriya çandı yen cuda nıkarın bımın bersirci bu sosyolojiya diloki civaki elka ez keraçı becim yani carla beru eki akrabeke dve belge hebe dve denge hebe rastem ev gotsun Öcalan eşkara dvece emtiştekin akvazım yani jibo pevajoy go ev kesiku benda pevajoy buku çareseriya kurda persa kurdik bizle benda ve bu le aha biyadi biz hafti ma şivate biyagum kesiku kurdi dizalı dıkarı bu konu dıkarı pembeke Türkiye he bu yani Türkiye he bu kurdiye Mexico disago çavaku hundibinin jibo persa kurdik şeklinde sadece doman yani devlet bu hakir yani devlet bu hakir yani peyvacı vakti do ali her do ali tüne bu devlet bu hakir ali ki bu ayrı devlet bu Öcalan ali ki ne bu Öcalan hat pek karani yani devlet her dem ku pevis bu pekarte dise pekarayım le tel ve nesekini devlete Türk kasku ve saya Öcalan ev keçi ku anji
em bejin sazı ku partiye ku bin bandora Öcalan de bana hemu binin bikemin be revşa hani. Ki makine ama Rojava her yani. Rojava'yı Öcalan, Saya Öcalan'da bana Ali daire istihbarata Türkan'da Cabderiya istihbaratı tevluvan tekili çekin. بله Leve tekili de herkes de zara İlhan Ahmet bu vekildir hebu. Herkes edince bu. Lugurji Öcalan gotlafa gotun. Eğer ki hunmira bejin çi gotun ez vera biya bejin. Daire istihbarata Türkan'da veki Mervek Öcalan ve jibo Rojava gelo hun baver dikin ki tişeki elini çedikin. Çebe. Na yani çava daire düşmüne kolonyalistanda istihbaratta da daire istihbaratta da hune cibine ki çebekin jibo Rojava lugut tişeki elini derkebe. Ya meru نه yani راستی تشتهی نه معروفه که کرد یعنی بجات کردم بشته دایره استخبارات ترکیه دا سر کردان و تشتکی بیجه مکسی اوی اندام لویه یعنی اندام و دایره یعنی نه مونو گاوز انکار بکزانی yani rastidi yani. Ve icar medisago. Mego yani lübür Saya Öcalan ev kurde başur ku lübün bandora Öcalan'da bana şu antına kışadıra cemke duhazın rojavacı bikin vek Ali devlet Türkiye. Valla disa berago ya nizam dikarın besvan mecibide yani dikarın besvan mecibide le lamucun kırın u tişekile go ve tabi mugo yani az Nisan'dı bu Türkiye bu Kurdiyavice bu nizanım mugo eğer ku çen hafta beri Rojava'da konferans geçiyor bu. Ev konferansında ala kurdular bu be despeka ey rakip despeker yani keyfe mehamiyan pehat yani lugu kurdayeti bu lugu ala reyi bu yani keyfe ana pehat mı pişti ve tişekom lugu rebebeli Rojava la kokiyelere eğer ki Gudariya Öcalan'ı bike venda dıkın eğer ki Öcalan red dıkın ev kazanç dıkın serkevin mi bir bu le mi kafın bana ne kari Öcalan red dıkın Gudariya Öcalan kırın hati veriyor jim çava hati veriyor ez karım disaci bakım eğer ki pesate he mira pestik نه فرق میکنه باقیمون باشه از که اوناری Ha. نفا باشه از Bele pişti geçi bu pişti ve hatun için o nizamçı ve tele konferansı Öcalan tevli Şami hatun için le beriş harabiya de perse 12 sal tulu bandola yani reveberi Rojava'yı bu gel o te çıkır yani ben sana ezbejim çıkır bana yani ben evke çıkır dervaya ve yani jibo peyaba vara cana çapa beni içedi kıran mesajı varan bana da kırın ku vara tişeki gellek tişeki hoş çedi ki vara amadene jibo erişe düşmünce amadene zam çeçi ya 4000 leşker yani le ev yani gelleki hazeki mezine le pişti telekonferansı Öcalan'ı ku daire istihbaratı da tevlivan tekli çekir pişti van demek ki Kurt'tan yani kes bende ne bu Şam, hükümeten Şam Colani erişi Halebekir. La erişi Halebekir ve erişi de disacı kesip bende ne bu? Demek ki Kurt'ta mala kurdan şevuta kasarat karasata Halebe herkes zanne. İca مینا و چان و شهر خندق باکورا کردستان و دماچه دانا دست وان گو هرن دجی و تانقان شهر بکن عینی yani o listik aynı bu. Aynı listik bu. Raste. Çen roj tabi çen roj da ev tağa el eşref bunlara ev kaskut hat kuşun hinacınızdanız heşmara kuşun çıkart bana disa ketirre
Bana disa şevru zarok jin mer ihtiyar alarak disa ketire karaset kişi bu. Le tiştekü gellak acebe ku le karaset da aldar xerit tiştekü go. Go ev tiştekü bu yere ku geçedane ku hala bir de bu yer rasterat serpiraziye. Böyle serkeftine ki başa bu Ere serkeftine ki başa. Yani lever disa pe akle geli ku listin. listim böyle. Dema xendekan deji disa yeki liwan rago Aynı bu, aynı bu böyle. ere berka bidin u ev serkeftine ki gel mezire. Pişti henderken ev kat kesat kuşun karasete karasete kadiya liwan rama kesti şekin nego kesti şekin nego yani emrola sıra öndeci dizanın ve deme ev koçu bu le amedi le vurbu nabera serleşkeli Türkiye u komita ev kadaki dağıtın düşüyor pişti ve çubu pişti ve ev çubu kadri disa ve ku tebira ve Mahmud Şakar ku dama çen sal beri ku dama ku Öcalan Hatip Gürtün ev aynı ev bu yani şu kandili lüvurun dizanın valla kongre çekiri bu ku emişer nekin ravesin Mahmud Şakar'ın dizanın kamera kapan kır gol gudanın bizim gudari bakın hemmu kamera bakın gudari bakın valla gudari kır go ez Siyariye Öcalan hatımı bir Öcalan mırago ev şer bir yere şeri ya bıgırın. Böyle ders verkin, şerre bu ders verkin. Ere keko yani mevana xuen ve dema hendekan deji disasını süren önder çubu kandili le serbe mücari dağıfı hele kes yani nahos ev kandidat bebike xendak dest bebike çalaki xendak dest bebike disa lobur süre önde disa vek ben şaka goti bu dakiki ez tişek bejumera ez disa belpitsari Öcalan'ın hatımı ev xendak ya ve bebe ya bebe Böyle. yani bana mala kurdan u aklı kurdan şevitan Gel devleti şuha avan gel devleti ahvan mi ev plan kiri bunci rasi armanca ev bu ku خورت کردان دنه کشتن گاو به گاو کردستان تکوشین و هوله راکن Bale. Yani essettiş becim. Ayeken de baku Öcalan hat kırtın Mahmud Şakar şu kandili evyek adıdı kendak dema kendak disa süre önder şu kandili gotana ko gol. Seci karasata Halebe'ye. Karasata Halebe'ye disa pişti çavakım bu aziz nakadın duvara bakın. Aldar Halil go ev serkeptine. Yani jibome serkeptine. Ha. Pişti Halebe'de demek ki Kurt'ta ev leşkeri ev hezi hükmeta. Sad hazar çili hatın. Sad hazar. Beli. Sad hazar leşkeri o munda bunçun. Ere yani Mevlüt tükes bedende bu ku hükmeta hezi aşara demek ki Kurt'ta ve her şey berfreh beki hayya rojava be vere udisa kovani dört peş beke. Me evdi. Becari herkes akıfi, herkes fikri. Go çavadı be yani ev çavadı be yani kolani jikoya si hazar hebu hükmata kolani baştına bu le 12 sal bana reveber rojava bandora vanda bu ser hazar leşker hebu çava bana hember erişe besleki kurtnada. Çava demek ki kurtta şey çaroja erişe hove kolani hayya rojava hat hayya disa kovani 4-5 kır u 4-5 kovani hinci devam ben. Beli. Ve icar en bu kadar fikrin ku 12 sali çıbu valla çıkır. Yani eğer ki bir film nekin em nikarın erişa kolani u revşa hali ku mücarame em nikarın film bikin. Ve 12 sali em dintini berşavi koy ku valla çıkırın. Bana ketin ideolojiye apoiştiye, ben ideolojiye apoiştiye biçim meşgul bun
jinoloji, ekoloji, biyoloji meşgul bun. Çıkırına günde komünal çekirine, çıkırına gotuna paradigma Öcalan çekirine, çıkırına gotuna nizanım jibo jinan, jine şoreşveri jinan me dünyaya da pergeleki nüye me çekirine. Yani Selvan zamanı xwe tem bir tiştê hani meşgul bune. Yani men diya di ev qed imkan ketibî destîwan derfetê gelek bedî ketibî destîwan li ev petrolê bêjin abonî dema warê abonî bêjin warê hêzê eşkerî bêjin alîkariya piştîdariya koalîsyonê bêjin mala we bişewto yani hûn 12 sal hûn qet tiştek nekirine ku Kobani kolani erişe ve kere hun nikan besva erişe kolayın dedim. Lüber disa te deri apoşti. Yani bana çıma usakene jeber ko apotiji usaya. Bəli, Akle damazandıra devletin jeber ko ev devlet nakhwazın. Ala ekiti qadaha kirin. Ve kedinci devleti şuan nakhwazın. Zelal ne bu? Hasıla var da hasıla kadar zelal ne bu? Yani otonomi go serbuha go hebu tülebu naber otonomi serhubeda serhubeda kaçış tek tülebu. Daviye bana Berete şirin bibirim nahav az bizim tüse hafti pişka nahav pişkave ve pişkave erişe Tom Barak gel mazlum abdi bak civine de akıv ya. Tom Barak gütüye ya yani gel Türkan yıkabıtı tamam tişeki ne bejin ya gütüye az tişteki ve sevak nöbem yani tişteki zalali lali ve tüne serukeki ve ha lali ve tüne yani hin nizamı hin tevele havun mu nizamı kayın çit bejin ne rast gütüye Beli. Şava Libid salan da valla diplomasik hoş çinle kirin. Gotuna kadar zalan da bu jukha ev kesi paradime gudar kirin jukha valla bu gotuna em yekitiya Suriye'de kazın. Kako valla em yekitiya Suriye'de kazın. Yekitiya Suriye'de Kürdistan tüle Vakidince eşkere gotun ku em Kürdistan nakhwazin İsrail u Amerika mera dukhaz ki el Kürdistan kişi bakın asten derhis mene iştin ku Kürdistan. Vemnahiyle. Dala eşkere gotun yani eşkere gotun. Em men nakhwaz. Eğer men ne ba ve Kürdistan çebi ba. Bana bu eşkere gotun. Keko bakari diplomasiye bakari çiye nizar bile bakari Kürdistan'ı nile. Ve Dakar Kürdistan'a. Ve kedin canla terinla yek teble berpisiyari İsrail rüdünün İsrail peçe gote ünçü dokadına da kaza şiye gote ev yekitiya Suriye dokadın. İsrail gote lüve yekitiya Suriye'den mıraçı yani mıraçı. Yani mıraçı. Jibove daxwaziya xwe de zelal nebû yek didu daxwaziya wan de netewî tune bû Kurdistan tune bû didu daxwaziya wan de yani netewiya pirsgirêka Kurdistanê tune bû çi hebûn ekolojik hebû biyolojik hebû sosyolojik hebû jînolojik hebû nizam çi Hele veneye apu her Ere. kulanan bilind bike ha bu başka şey. ev jî tune bû bêj wê tiştekî din jî hebû çend cara bana alay netewî şewit and Çavutandın rast. Çend cara bana erişe ev hezi dinkir. Ezi neteperak eneseke ve kedin bir ovan şevtan. Ali kiradi gotan bratiya gelan aşo em Suriye demokratikin Ali kiracı tahammüla kurdan ledikir. Erişe kurdan velat perez kirin. Bebi hali rebeli rojava hattı roji keko. Hattı roji. Yani tu daxwaza kadar zelal nebûn. Tu ji bo netewiya Kurdan qet tu tiştekî naxwazin. Tu ala netewî tu naxwazî. Tu xwe devlet bîrî naxwazin, tu xwe seriyê de jî zelal nebûn. Ha de diplomasiya xwe jî xurt nekir. Yani tekiriyê tev netewî jî xurt nebû. Dema ku
کسی کو yani eğer ku tekili çe bibe dibe tişekite da xwazete dibe zelal be eğer ku zelal ne be tu çi bike yani tu ne kadar tekili çe bike tu tekili çe bike tu valla Rast. redkeliye yani mesela be مخابن هزار مخابن وانا همو جبو بون قربان پاردین بای öcalan ایروجی کتبی حاله الوجی هپیدره کی داوی hat çekirin eli buradacı emdikarın servici dürü Beli dürüş hemen bak serveci beli rast. dürü dürüş bakın böyle Rast. Zor Beli. spas. Az خازم اجی هنده تشتان و کرتی بیجم براستی نرینه قبیل زمان بله. نه چون وجه گوته تکچون ال روجاوایا باکورا روجاوایا کردستان بی خیانت اجالان بیس هفت شباط 2025 جان گرداییه yani امرونه کاره و بردتن امرونه کاره بشه گردایی بدیدن دوی عمل سر و بنگه دا سر هلوست و نقاش بکن بلا کس راستی ویجی نوشیرتن و کس نبیجه والله او راستینه اما راستیه که ایرو عریش دیسا راست دولتا ترک به تروریستن داعش لسر باکورا روجوای کردستان براستی نبونه که هیچ آلترناتیو آب بهز به باکورا کردستان جتونه راستی باکورا کردستان و هیچ آلترناتیو تونه لبالکو دولتا ترک چند خوازه وسط که هکه گلی کرد لوی دیجی و درکتا مشکرا شوبا سر سنوران سکینا ترکان داعش نتکاری بود که یکمین وقت شهر سر کوبانیا یکمی چه بی هنگا دیسا هبو یعنی هیچ دیسا هبو او خورد هنده که هنگا نهات بینا کشتن او راسته تککه و اجالان بریا رکفتن به دولت ترک را به داویا تکوشین آل باکورا کردستان شهر خنده خان به داوی کرد ده عریش یکم او کوبانیه جامعه گوتی باکورا کردستان muhalefete ki beyza Kürdi hınga hebu van pişkiri u ergirt pişkiri gidin. Le böyle Öcalan o PKK o partiya dem kontrola Kürdan girtin o ev xistin bin insatiya faxada. Hatta o verjere inadın. Ama her tim dibêjin ku hêzek neteveyî alternatif rasî hewceye. Çend ez bêjim min nêzîkî heft heşt bernameyecî ser vê çêkirin lê bi rastî tiştekî zêde nederket katê kat çam bikin em hê berdewam jî bikin tê çam biket ka hêzek derkew em bijin nizane bi rastî. Em her tim dibêjin ku em çam gotî bila ew derkew nebûna wê hêzê tê wê wateyê kî Bakûra Kurdistanê bikare pir alîkariye bide Rojavaya Kurdistanê. Piranî rastî piranî Başura Kurdistanê alîkarî da yani Bakûra Kurdistanê alîkarî ze ne Dem Partî û hêj dîzat dibêjin bu em bêjin azadiya Öcalan derkew kulanan yani mesele ev mijarê wetşerin serê wetşerin tu wekî xel sehneket wera xelkê em bêjin çavê xelkê çavkaniya xelkê winda bitin. Xıyanetekî pir mezin heye bi rastî. Rastî. Dîsa lê rastî lê belê û rastiyeke ku tekûşînek li ser bingeha hişmendiya neteviya Kurd bilind dibe em wê jî zanib rehêdî hedî bilind dibetin. Çawa ku tekûşîna li Bakûra Kurdistanê di qonaxa yekem da bi rêya Öcalan hate bidavîkirin di qonaxa duyem de Öcalan dîsa hate xistin inan xistin devrê da û tasfiyekirina Rojavaya Kurdistanê rêya belgeyê xêneta 27 Şubatê bi re dest bikir û heta wê demê jî hat. Dîsa nivîsên hevdîtinên dawî ye Öcalan da ew yê meclisê çû gelê aqibî meclisê çû gelê aqibî ew hevdîtinê wê ye parlamentoya gelê aqibî bîn ew hatine weşandin me xwendin. Kabla ew apûcî ew apû di parêze bila wan baş bikinin katê da çi xıyanet ka çi tişt heye ka ser Kurdan çi lîstik hene heme eşkere ne
yen ku yen ku ve hıyanet nebine birası kur yan kur yani rastı o evet işte o dua şeritin yani ki berjevan diye ki van ve işte de hayal du sala burida be dema ku Türkiye ji ew pevajiya dest bikir ji bo Kurdan çi guheriye ka çi tiştek ka derjek dane Kurdan ka çi tişi dane ku tiştek tune Kurdan tin ne dixapîne mijûlken servan mijûlken calan devlet û kanete çawa serê Kurdan û beşînin Kurdan qatil bikin asimile bikin hemî plan proje wan ser bêne em fêm dikin ku armanca valakirina nasamaya Kurdan Tirkirina wan e. Serokê demê rastî mêze bike serokê demê Bakirxan ve rûjê daxuyaniya xwe da çi goyî behsê pêvajiya berdewam dike got pêvajî û berdewam dike û serkeftina duyemîn e û serkeftin goş dîsa û mîna şerê Malazgirtê ya Türkan yani ya em bêjin pêşkeftina Malazgirt ya duyemîn got yani hinde xıyanet dibitin ya hinde xıyanet dibin ser şerê Rojava Kurdistanê wan tiştan bêjitin katî kî dixapîne vakî Xelîl Adar çangu em serketin ew jî li hawê tiştê dibêje dema ku êriş û qatliam Rojava Kurdistanê berdewam dikin gotinê vê yeke rêbazekê ji bo dûrxistina balê û em bêjin bi Raman Öcalanê ne wana çend roj berê Murat Qara Yelan got divê em Kurd bi dora tegoşîna netewî bibin yek ha deva direw ev direw polîtîkayê direwin Qara Yelan du sala 2010 da hema tişt got hema tişt îro derdore partiya Dem û PKK îdia ku devleta Türk û dixwaze Öcalan bêrûmet bikin hawar jan wê bêjin devleta Türk em bêjin xeberê gotina Öcalan nekir çû Rojava êrişê Rojavayê kir serokê me bêrûmet ketin niha wê bêjin ka bêrûmete ya çi tişte direw bêjin insana dixapîne ya çi dem û gujan hîn dikin ya divê Kurd baweriya xwe ji wan bi rastan wan direwan neynin ew saziyên kargehê ne an jî tiştên ku ew dixwazin li gorî rewşa dibêje Tirkî dibêjin nabza göre şerbet ya anegin nabza şerbetê dedin yani jî fabrîka herî bêjin Tirkî yani ayarê fabrîkê ne awa tiştekî direwan dikin milletê me û gelê me yê belengaz dixapînin birazê 10 sala 50 sala eyîn tişte bi Rojava rêveberiya xweşe di wê sala Davîda 10 peyman gel Şamê çêkir ya 10 peyman ha kesê pirs nekir em bêjin ewan Qamişlê em bêjin konferansê çêkir Kurdî ser konferansê da ser federasyonê biryar hingirtin lê mazlûm abdî kesê pirs nekir dirûj de çû Şamê gel şara û peymanê imza kir zivirî hat ewa çi kanê biratiya Kurdan ku makî derê ka Kurdî makî derê tiştekî direwan dikin ew peyman ku ji bin fermana Öcalan da hatiye çêkirin ew berdewam kir arman ji kê ku Kurdan bi nav Sûriye asimîle bikin wekî Tirkiye berê Rojavayê Kurdistanê rewşek wisa dabûn ku bi rastî ew ji rewşekî de pir wisa dabûn nizanibin çawa biryaran bidin belku Öcalan û büroya û istihbarata Türkiye niştî bê her rû gelan daqibî servan meşût kir got wiha nekin awan jî nazanin ka çi bike mane heyê nawan de yê başî hebûn hebe xurab nebû lê nekurin tiştekî bikin ji ber ku înisiyatîfa wan girtina biryara tune bû înisiyatîfa wan tune bû ew bin bandora Öcalan da bûn di civînekê da barak çamı gute mazlûm goya em nizanin serê we tevil heve hîn herû tiştekî dibêjin herû peymane geçetken yani tiştekî rast bû tiştekî we negot Ahmed İlhan di daxuyaniya xwe ya Daviyê de got em hin em Kurdin got belê rast tiştekî xerab nebe em Kurdin em bû xwe hewman
جبر کو جبلی کردان کسی آلکاریا وانجی نکرد شما گویی با شورا کردستان آلکاریا وان کرد تشکی دنیای آلکاریا وان نکرد دنیا دنگ خبری آمریکا اروپا همه و شر داعش فلان همه بیر کردن جبر کو برجواندی آن سوریه هبو ل بله راست او تشکی راست بو ل چون واجی گویی آوانجی خلاتی کردن 10 سالان میلیونان para هنگتن silah هنگتن çek هنگتن patrol para هنگتن ka çuki dere babo او çuki para ka ki dere او çek ki dere ne babo şuma va 2 haftiyan da va kırsa helahin çun kanadisa hasaki o kubaniye da tişteki normal bu tişteki normal ne bu ha tişteki balkeş yani ha par ya guten gut bütçe PKK'da 20 milyar dolar haya. Ya para çülüme çile ya para gider ya ya. 26 milyar 26 milyar 26 milyar. Bale 26 milyar dolar. Ya o para gider ya peki ya. Demek ki o para Amerika'ya göre verce Trump guma para devam para mahmur kharan. Trump gerek o ispat diketin. O para demek ki razana bankayı ne döne kurdan ne döne çekan tişek benge hak kharan ne çekin dizi kirin çekirin demek ki o hesabı demek ki bete gerek bete sarmasa ki bete ber kurdan bejin kaçıkiye ama aşkara betin gutene dagirker de bejin ku tişek diye heye ha mesela dagirker bejin me kurt kadant var ujan ser uja vay çe bu bejin me kurt kadant dibêjin. Belê yani belê. Belê 100 salat bêjin me Kurd qedan. Kurd qeda. Kurd naqede. Kurd dîsa rate ser pê xwe te dîsa şerê xwe berdewam bike Kurd naqede. Bila ew ê bila bike. Demek ki ew bila wê bîr bikin. Wextê şerê û agiriyê çûn ala xwe ser çiya agiriyê danandin gome Kurd goma doza Kurdistan لها betun kir. Betun bî tiştê nebû. Dîsa Kurd rabîsa pê xwe divê ew ji wê tuca bînekin. Dijminê me wê divê bîr biketin. Belê kerim ki wê tiştê gotibar. Fermû. Yani cebela dîsa ev dawiya weşarê İmralı heye gelek tiş seve yani gotrama ev. Öcalan Cala davi BHP ekserki BHP eşkere dibece hun kendin yani hun dukunun gotra Öcalan eşkere gotra ki eriniye dive herkes yani bu der dora PKK dive herkes gotra Öcalan ve star bavar bakın ev teşekkün ku gotra bize çid ve bulabıç ev kabul lakin emteli gotra Öcalan kabul kın yani bu demelezandırı PKK eve em gotra kabul kın bevi em gotra teşekkür kabul lakin burada yedisa ev rast dibece burada eşkara dibece burada Öcalan eşkara dibece alikle dibece ez devletle xwazim devlet bu gelek teşekkür abi alikle banka ev müridari xwadikin dibecin verin bikevin devlete Türkiye u civaka Türkiye yani nakuki modern entegrasyon nana entegrasyon emberde dibece verin bikevin la devlete Türkiye u la civaka Türkiye yani öyle entegrasyon teşekkür yani rastlat dibece verin bike bagdaki verin bikevin devlete Türkiye la sistema devlete Türkiye u civata Türkiye. Ali gideci deve em devlet daha fazla devletin teşekkür harabe. Keko. Em kereci bejin. Öcalan eşkere de bejin. Yani jibo Filistin la bejin, jibo Türkiye la bejin, jibo ev devlet edin la bejin tane jibo Kurdan da kadar. Jibo ev devlet edin, millet edin, devlet değil helale. Tane jibo Kurdan harame. Yani ev gotuna devlete Türkiye'ye fermiye demazarandına ve de hatta iro felsefe üye u akıl hişmendiye üye ku lehember kurdan pek kaliteli. İcal ev ve Öcalan bu beşlara van tevle eşkera dibece emle tevle devlete Türkiye'de lehember Siyonizme İsrail'i u emperyalizme Amerika'yı ez Ali İran'ı Türkiye mi?
Bəli. Yani enbiya bu daxwazya bir kefa xwe nabêjin. Öcalan bu xwe got. Eşkere dibêjim. Miçima viya got. Mesela evet. Öcalan rol Öcalan belki duhu pe çend sal beri veşerti bu. İro zelale. İro her tis zelale. Tabi Türkiye bugün zelale eşkere dibêje banka varaj dibêje dike dibêje hüncü verin. Tabi Türkiye'nin. Çünkü berse kozan eşkere go. Çünkü helin umi eşkere go apo yüzü Türk dişki nü şekilde. Türk bugün. Türk dişki Türk büyüki nü şekilde. Yani eşkere dönüyor. Ka ev dicatpereti Türk deba demazdıran da koydu bence em Turanizm dokazın Turanizm reveberiya me Türk bugünkü yani Armanca me iro Öcalan eşkere de bence yani helin ümit de bence reveberi me seroke me Türkçe bugünkü nu ava kiriye. Yani edi beni burada Lıbır rahna tuna rahna dikade lıbır gengeşi yani gengeşi dikade jibber ku lıbır rast iharetiye yani. Lıbır ev sedama bindestiya me ku devlete Türkiye ku haya veruj haya iro men hem ve hem şer pevçine de bun ev haya. Lıbır hata u şaşı tuna lıbır rast iharetiye yani. Yani Öcalancı bir ya eşkere dibece o eşkere gotiye. Müçma bir ya go. Mıkabın herkes en beci kara ilan tişte gotiye. Çapa beni dibece kara ilan ise gotiye abi binder kara ilan çi gotiye. Kara ilan dukunun. Bakın besi kozat çi gotiye bu sabah kara çi gotiye abi bukunun. Keko çi dibece daviya da bir yer Öcalan dedi. Bəli, xəbəri Həmid Avcı xəbəri Öcalan ivertkin. Yani tu çi dibe beji dema hat bir yeri siyasette dema hat bir yer bir yer Öcalan dibece. Öcalan dedi. Dem parti nizarım ev seroke demiyor nizam hep seroke demiyor nizam çiye tulay mulay sagotiye nizam çi gotiye bana çi dibeci bula bejin. Yani gotra val bala yani. Yek gotra haybuyan Öcalan dibece bir yer Öcalan dedi. Ha. Carna lisike gidince şay heca ez bejim lisike gidince evci carna ku teşteki gengeşi ki bu embeji ve kobalya davi disa banka milleti kurdikilerin kobani şöğüti kobani bin dorpeşede raste bin dorpeşede lekes bir hengame da sedaba dorpeşe femlakı yani lahvazın bağıfın. Çırıkan doğurdu geldi kurdardı bence bu cara yekemi hertim lehember zilmi ku ser kurdardı hatiye kırın utte kırın protesto dükün lehvat peşandırı çedikin lehber valla disa dükün la peşandırı u şuada parve çedikin bence yani çavak yani veku manipülasyon ku yani bana Ali milleti kurdanım em dibe diye gelek baş pızanın ku evlisi ki dibe em mekem velisi miçuma go jibu kobaniye da Röşedavi her Ali Kürdistan'da da u diasporayı da milleti Kurd gelek kişeki hoş çekerim bebin ala rengi de kopeşandım tane jibu beni ala rengi de ne partiye bu ne seruka bu ne tiseka bu u tane go Kürdistan yek parça Kürdistan yeke Roşlat hocama Kürdistan yek slogan usa bu. Yani tişteki helbette detayı bu. Detayı perveri bu. Le bana dokazı ki ev hesabı küçük disa khara behasibinin canla poster apokrin la be peşandine la ev kas meydan ne yani ev kas green ne bu. Em debe diye baş bizan lukudeli Apo işti heye, lukuderi çalaki heye, debi en bana du bisekinin. Jiber ku ev çalaki jibo berjavandiya hıyaneti de parazin. Bana bu berjavandiya Kürdanı ne? Dijimlakiya Kürdanı. La, berjavandiya. Beni yani mesela hatta iro ev liste. Mesela xandakeden disa ev kat gelli kud yani zarokin kud mırın
Ketim kandaki dili hemyan değişiyor. Herkes protesto kırdım çıkırım. Le dibe bizanın ki demek ki protesto kır dibe sedama veci bizanın. Çuma. İro kobanı protesto pişkiriyor ve gelmedik rasta. Le bizanın ki selam çi bu çuma ketbi hali. Roja çuma ketbi hali. Selam çi bu. Selama Hendek çi bu. Selama Halep çi bu. Selama Rojava İro çi bu diben bizanın. Le emku demek ki bir ne persi ciddi şekilde sıvedi ben. Bu gol planu da dolabı öcalan disa dikarın tabi devlettir ki disa kidin çebikin disa en rola bagduriyeti dilizin disa banga halki kurdukun disa evliş khora dibecin wedi gelme çavaş şerdeki khudi sarıgı khaderdeki yani pek kartinin Bele kartinin, bele bir kartinin. Jibo ve ez saya ve khalat tabi uysaya Bivan bu yönetele ettiği şekilde bizim disa deve le kuderi peşandana apu işti bebe deve em le vur dur bir sekin. Bravo. Bele belki. Ver evvel le vur dur sekin eğer ki em tav le wan beben em devi mani ku em bu khazın mekhazın hainti bir haleti de hesabadın. Nana şhatta. Yani liyatet tanasna ge çan peşmerge şu Kubaniye. Şu ne gutun spas ya ne gutun peşmerge hatel haji. Bele. Allah sonra da dizminatiya barzaniya peşmerge kirin ya. Bele. Cana yeken dema 4-5 yekeminde kovende disa çavuk peşmerge hatali kali. İyice disa hükümete başı Ali Kali avankır begoman. Vali diplomasiye de, vali nizamının leşkeriye de, vali Ali Kali'ye de yani ev vakma barzari gellek Ali Kali'dan le ev neci ku Kurd jivara çepkan lehini jibo ve na jibo ku ev milletperverin jibo ve Ali Kali kırın. Mesela ledleri en bizanın. Yani niyatete rinde başa hoşa le ev niyatete bıkırap pekatini. Deve en biye baş bizanın. Yani ku apo işe luku çapamene wan he luku ko peşandın he em wan ko dur bisekinin ko dur bikinin jiber ko teve ko eğer ko em her la ko peşandın aman em bu khaz na khaz em te hesabi mixaleti ko wala ji bu yani kerame bit helbetse ki xrap pekartinin em ya debe bala hemu gala tarazan disa bikşinim ku em wan kudme bilabbe dibisakının yani kalime ev hıyaneti lehole bila rabe hatta ku apoyuşti lehole bila rabe Riya Azeriya Kürdistan'ı ve rabe No. Riya Azeriya Kürdistan'ı jala mera devliyahun tele apoyuşti ser apoyuşti dağıfın tve ünitişek bakın ecidi bejim teşle velat perezi kari velat perezi heli girin eve çuma Kurdistan ebdet var Kurdları apoşti dikeme verme. Kurdistan emkijan variden bakabitin apoşti tin verme. Jiberku apoşti iro Kurdistan devlet okhaya. Ev teşekkür devlet mi kare bakın dedin apoşti bu kale Kurdistan dikin. Yani embejin bakşeri likare bu Ahmedi Ala Türkan Sırat akvalı Kela Ahmedi lidarhinin likare bu. Le saya öcalanı evcibu. Le Bitlis'e evci bu. Le enzanı ev derevidin Kürdistan'ı bakır avara içi bu iş. Jiboku mesela dibejin ev aşçıya dokazın ev birey nizam ev gotiri devlete ecvala dibejin emcivala dibejin rastı bıraktı hoş yerle çık becavandi geldi Kürtçiye. Hunçı dokaz yani jibo leteve Kürt çehe tamam em birey hevin le bıraçıdı deme hakime kabıdki anla mesela evet em bin kapandaki gellek diroki dale u bin hıyaneteki gellek diroki dale herkes yani velat perez kesik duhunu velat perez dızanım le deve em vana teşbükün ki derdi vana u Kürdistan'ı tüne rızgariye gelle Kürtüne vana teri lügür naldukhun acı tebli devleti Türkiye Euro mesela parlamenti HDP devi
eşkere dibêjin Kurdistan naxwazin nizam çi nizarim yani Suriye yek bura Suriye reşemeye sonra Yani yani li vir Kurdistan tire bu. Yani ez bana nakim ku yani devleta Türk parlamenti HDP ji bu Kurdistan direvan dişewtin. Na şewti. Yani kora maaşa xwe digirin ev ranta xwe digirin milletvekiliye yani vekiliye xwe dikin. Deve em bana baş bizanim. Yani demem parti navê xwe parti be ne partiye. Yani bana eşkere go Beşir Atal'a go me dem yani beni wî HDP bu go me HDP li İmralı damezran. Tevli istihbarat Öcalan damezran. Yani bana ne gotine minu gotine te yani bana rastın yani rastı evet le jibo ve HDP deme nizarım Karayılan'ı Suriyelane nizarım Aksu'ya Karasu'ya çıdarım Kalkan'a Rünüştüne bana hemu piyonun bana hemu piyonun yek servanı ben de var desteği Öcalan da ben de Öcalan desteği devlete tıkta yani. Mesela evet yani. Direm bir baş pazarı. Kerem ki. بله درست با ساعت خوش بله براستی ایرو دوزا نتبیه زیادتری 100 سال کر راستی به هر جوره و زختی و درباز بویا به ناو سرگن کمکشی و işkence تجاوز اون همه دا درباز بویا لدوی دی کرد بهش دی بس دم هاتیه کو داویه او خلاص ببت وله را دوی گل کرد ادی باریه خود درشمین دروین وکو براتیا گلان براتیا اولی اولان نینه دوی گل ما هاوکارن دجمدم دناو رفین خدا ناس بکه و هم بری وانجی براسی هشیار ببتن روژا دن فیسبوک دا کرده که تشتی تانی زمان و گوهداری که بیجت گوت او کسین کو ما کردان دو کجن تجاوز کسی ما دکن کسی ما دبن سوکان دو فروشن ما استثمار دکن همه مسلمانن همه دولت مسلمانن Kabul. ya پیاشه دی بیجه یا یک جهی یک خریستیان یک آتئیست zarar ندادم اما اوه گوتی yani ولات پارێزێکی ki on bizim Kurdekî bû pekî siyaset medarjî nebû tiştekî rast e em ji dijî wê noçeya rast em nikarin tiştekî û bêjin Müslüman di dema komkujiya Helepçeyê enfala Sadam komkujiya Kurdan dîsa ji aliyê Türkiye û Îranê û welatê dî Sûriyeyê hatin kirin bêdeng man dengî xwe nedeyînandin kêfan jî xweş bû nehaçan El Cezîre ser Rojavayê Kurdistanê kêfan xweş dibit yan Türkiye Hürriyet ew dî kêfan xweş dibitin eynî tişt hemî jî ke Müslümanin hemî Müslüman rehmetî û em bêjin Serokê û Pakistanê û ew jina Benazîr Bhutto got civînekê da goya ew Türkiye ew hîn hemî Müslümanin ya hîn Kurdan dikujin Kurdan qatil dikin tecavüz dikin her şey dikin hîn mecan Müslümanin ka hîn Müslümanê çawanîne ya nizamî lê divê Kurd jî wan bizane ya hindek Kurdê me Müslüman diçin bo Filîstînê meşan ke xwe pêşedanan dike ya ka bû gelê xwe bike nabêjim neçele bu gelê xwe bişkê bike tu Müslümanê bû Kurdî Müslüman tu çima bu gelê xwe neke tu çi bû İranê bû Filîstînê bû nizam çî derê tu meşan dike bu gelê xwe nekey dîsa li vê yekê em bêjin wextê poza Filîstînekê dişû dişkê dixwîn dibit hemî dişine ser kulanan Kurdî me jî hinde hene diçin çima Müslümanî û çima bêdengin mezhebkê dîsa bêdengin deng nedekewtin hinde dijî Kurdan jî diaqibin heta ku Kurd ji bo Filîstîna derkevin kulana pêşedanan bike bu xwe bu gelê xwe biçin pêşedanan bike em di navê biratiya olî Kurdan dixapînin tiştek başa dema ku PKK Öcalan bi derevan biratiya gelan Kurdan dixapîne
هیدا پار و هن مسلمان دیه کرجی بن به ناو براتیا اولی کردان دخاپینن براستیه که کجه ده هر دی کومجی خدمت دولت ترک کرد هر دی یک آلیا بجای سوسیالیستم دراوند کرد یعنی بجای مسلمانم وسط کرد دما کو و همو دجمنه کردان و روشه دبینن کو که خوشه که مازن ریوان یه نجان پرست و فاشیست اسکره و در کوتا هوله من کرد قدان شامو گویی کرد ناقده کرد شما قداندن کرد ناقده دوزا کرد کردستان و بتو نکیه هم بجن برای که سال 1932 آلگیری قدا نقدیا دیسا تبگرا شیخ سعید قدا نقدیا محبت 1946 ماهات قدا باشورا کردستان 1965 قدا نقدا زندان دیابکر چه اشکرجه که این سر کردان کرد قدان کرد ناقد یا کرد ناقد کرد نرم سر پیخواه لازمه کرد ما بشه که هشی قدر سر خواه اقل بن و آپو پککی دروان هیدا پار وان همه باجنم کنجه که وان نداره خواهدن گلو ما کرد قدیا خلاص بود نه کرد خلاص نبون یورجه همان تش تقومه کرد دی سال رابن سر پیخواه گل روژاوه سیاست خلطی یا حزب دموکراتیک سوریه اینان چکرن پیاده و برای مزید من سر کردان شون گل عربان گل همه و یه دی چکن گل کردان نچکن راسته که کرد نقدیان ام بجن و اجالان پککه و اوان تشتی پر خراب کنن لی اوان یه نکارین کردان بقدینن هزار آن کرد هادنا کشتن اوان بخواهی کشتن سا کرد نقدیان دوی کرد همو واران دا به دولت آراتی دولت در و تکیلی خواه دیپلوماتیک چکن دوست خواه زیده بکن دوست خواه مازم کن دوی ام اروپای لوبیان چکن دوی ام انستیتیان چکن کومالان چکن دوی ام زمان هیرا بن سر زمان آلمانی فرانسی انگلیزی دوی ام پروپاگاندا هم بکن به هکنه و تشتی وها نابتن دنیا کرد ایرو در وحنه دوی تشتی باش بنکرم طبیبان همو زحمتیان مروف و ملت به هاویه دجین به هاویتی واته که نیومریه ام نیومرین هاوی همه هیا که کردستان آوا ببید کردستان بهتر دام از راندن او هاوی همه هیا کردنها ببین سیاسی و دیپلماتیک بگهزن خاره که او دوست و دجمنه خواه برناس بکن جنها پیوه دجبو بوینا یکیتیه که سیاسی یگرتی و گرن بین جمعه و یگرتیه که باش چکن و براسی او لیستیک خوینی یا جعالی دولت ترک و پککه اجالا 50 ساله بردوام کته تلیس شوی شنوه که تلیسن چه بلای ناسره کردن چه ما او کسن گو پشگریه دوان جو درد و دوان برده یا اشکره همین چه ما دوان برده یا بو برای خود بشه همه خوش که منه برای منه یا چه ما دوان برده یا چه ما عقل نامه یا هرچند ماسکه اجالان کدیه و خیانت به باکورا کردستان و باشورا کردستان و روژاوه کردستان جی که او ماسکه کدیه لنهاجی که هنده شارلاتان هنده فاشیست هاجان بیجی فاشیست کرد رابونه بیجن آزادی ها اجالان در که کلانن یا خوشک برایم حواله ما کرد آلگرم پارتیا دم ولاد پاریس گله کرد بشکریا پککی و خیانت بردن یا بردن یا او تشتاکی ناچی به یا چما این کمار عرب این برای خود کشن ملا مثلا بازن چت گو ملا مثلا بازن گو از کردان ناشین وجه بو کمار عربی نادم شرک نادم کشتن و از بو کردستان از شرکم کردی و کردستان شرکت تو شما بو راقا ماخای چی یا بو کمار سوریه یا دموکراتیک شد دموکراتیک تونه چه دموکرات دست داعش تشتی تونه نهایت هیچ کردان و ملدا دنر کشتن یا تشتی که عجیبه براستی هم بجن و هر بیشی بود تکوشینا کرد و هر بیشی کرد و کردستان ولی تقولتنا که هیا و که الهامی هم راستی هم هدی هانا داویا و برنامه خو
gelek sıfat az daviye dukhadım tuştu bejim düştü girin te ala mele mesela bazıları kır mele mesela bazıları dişeki dinci gotu bu ev gelek kirin gel jibo ve euroji gelek kirin yavi te huya kirin dama ve da du kes gengeşi dikin yeki dibeje sosyalizm Kurdistan jibo sosyalizm azadiye yani Kurdistan jibo sosyalizm jibo Kurdistan yani Kurdistan'daki sosyalist çareseriye ikinci derece naş Kurdistan'daki şeriat çareseriye yani şeriat bana terin Bizim böyle dü peşmerge olsa dü peşmerge bu akıbı binaz bejim. ya ciddi peşmerge bu beni Az bejim dü peşmerge bu. yani bana Göder yavan ki ya göder yavan ki. yani çünkü mesela bazıları acı godar bir ev gote unçu daha hafta seçi daha Göder bir yan şuna cem ve evet. yetişecek yoksa bu Ya, güzel. hani gote valla ya hal mesela em nafkada gengeşlik az dibecim sosyalizm çareseriye jibo Kurdistan'ı ev dibice şeriat. Hun dibecikçi mala misafir edibecik dibecin hortum her tişe beri ev mera Kurdistan'a serxal bu kadar lazım. Em Kurdistan'a ama bakın bana hun ki şeriattı ki dikwaze ki sosyalizm dikwaze ki dikwaze bana bakın. Yani mera cara evvel cara yekem Kurdistan bu kadar lazım. Em Kurdistan'a ama bakın pişti ve ki şeriat dikwaze ki sosyalizm dikwaze ki kapitalizm yani mesela ev yek düdücü İro revşa karabi en bahsa apu işledikin serdama veya ekçi neteve heşmendiye neteviye ak bakule mütabeti gellek zayıf bu gellek lavazı eri derece em yani em yek tevger dağıtın jibo Kurdistan ciddi jibo Kurdistan em ketin tevger ki tevgeramet hoş buji ve em çıkırın yani salam mecigo yani Kurdistan ancak bir sosyalizm te rızgar kırın ve Marksizmden çıçı. Ben bu şaşıkı bu yani me ideolojiye kır beri netaviya Kurdistan'ı. Yani çı bu apoişti ve şaşığı da o hataya da o kematiye da ev bu bilin. Eğer ku neteve perverli şimdiye netevi jimada xutbana apoişi der nadiketan. Der biketanca ev kazdır direj nedban. İro eğer ku hişmendiye ma netevi xutbana ev nizam ev teşekkütte gotun nizam pedagoji ekoloji vana nikarın biya bibeje. Öcalan nikarın nizam beji ez Kürdistan'la xwazin. Demek ku bu gotana bilin dikirinle elde dikirin. Le mukabın ev İro alternatif tüne bu. Dijen alternatif tüne bu. Alternatifçi doji İroji hişmendiye neteviye. Hişmendiye netevi çiye jibo hişmendiye netevi peşanda yani jibo hişmendiye netevi stratejik netevi pevise. Eml vela mahrum bun. Yani kemasiyama ev bun ha cana debezin debe emçi bakın yani god kırıla me geri gırın eve ku hem bu çarpaşa Kurdistan'da hem bu hudye stratejik netevi. Hatta ku em nebun kudiye stratejik netevi em nikarın ev işmendiye koyun netevi kela koyun netevi nikarın em zelal bakın. Bana nikarın çaresel bir alternatif evet. Demek ki çıtıbe böyle bir bece ki velat perezeli bir havayı ev kesku devlet bula Kurdistan dikhaze ev velat perezel ev kesku nakhaze evle velat perezel. Mesela ne falan partiye beyan partiye yani me do şaşıkçı bu. Bagol na devlet bula Kurdistan khwastin lebese devet tu Marksist bijin. Yani me do usakır. Devet tu Marksist bijin. En şaşı bu. Em iro teni mefhem kirku iro mera teni velat perezi lazma u stratejiki velat perezim. Velat neteveyi lazma. Evet vekilin çare tüne vekilin alternatif naben. Yani vekilin alternatif naben çare iştürle. Yani alternatif bu kadar. Şu bu ve yani vakti lazım. Yani vaktiye yani ev kırına apo işi çın sal sen mecbur yani ben listen evkaz harabik çekin evkaz yani
bu paradigma medya o imkanı ku devlet gelme da jibo ku ev şerdikin da valla hamiyan gele pekarani öcalan pekarani o ev kaz kesi hat zayıkırın ev kaz gündü nizam çubu tarayı hemu kırın kurbana öcalan eşkara bu ez volami devlete Türk'üm بله bana çıma ben savimada ev kaçıydı ben belku hişmendiye me netevi lavazerli bu jibogu. Yani bilirim ki mesela etişteki numune bildim. Yeki Rusra anci Almanira haşa yeki bila fahişe beci böyle beceku hakaratlı Almani büke milleti Almani büke ev bersibatte kurt eder. راسته راسته Ev kombinler ki basa yani ki haşa fahişe dikin. Yani ev kaçıdı böyle yani tüccara çıdı beci dışına ve demek o hakaret milleti bir ki ev bersibatte kurt eder. Le ilo öcalan hakaret milleti kurt ki hakaret ki bersif kurt naydayın. Beji vi beci bir sera kapı dibişin. Ev بله felaket ki zaten serme. فلکت Yani که tüm millet ki dıştaki usa tünle. Ne bu tüm millet ki de yani yekili milleti kora hıyaneti kiriye disacı çepkalle dikinin tünle. Tünle bu ya. Beli le milletten de hain derketine le hemen demeda valla yani dur bakısına. Le meda çen sale apodu ez Kürdistan'la kozamızdan bir sero kapı. Felaket evet yani demeyle hember var teşekkür ederim. Ruhi neteviye, hişmendiye neteviye. Mesela evet vakit dikkat teşekkür ederim. Gerek spas. راست نه تشتكي بيجم نه PKK Öcalan bu Kurdan jahriye zay jahri çiye jehreke Öyle. dici jahri çi havcaya bu dici jahri bu yani bejam panzehir Öyle. yani dici ve jahri çi havcaya netevi yekiti alternatif Rastlı. hatta Kürt alternatif ki yekiti netevetti hişmendiye ki netevetti ki alternatif ki ne çeken Ava ben 40 sala em PKK rexnet kan. Em 40 sal diye rexne biken çena derkevt. Öyle. Ne çav cevaz sakenim. Duve Öyle. Kürt xwe rexne biken. Rexne dek. Xwe rexne birkit biken. Duve alternatif ki deyne o meydanı. Hake mesela ne diye meydanı tişe derkevtun. Sen mezhep ke yürü. Yani Ebdukar hevre bakın. Alikile teşvik bakın. Alikile teşvik bakın. Alikilacı İro diaspora kek ilhamı diaspora milyona Kurdana milyon Avrupa'ya ile hadise milyon Kurdana ha. böyle. 100,000 evce siyasine. Böyle. Bela 20,000 ve tenne aktif bin. Ya 20,000 kan çeke biken ha. Ya 20,000 ya am sad banı kan anda derinin ya. Şu ve cühyan am kongreke çeken kongreke netevi çeken ya amlık var ne ya? Amdıkarın ya profesör hene. Akademisyen hene. و سیاستمدار هنه دکتر هنه هم تو بیجی همه هم زمان همه دنیای هیم بونه هم کرد یا هم چانی کار میکن یا Öyle. هم جه خار رشته خاره تلویزیون است که نابت یا وها نابت دوه دیجی و جهره هم تشتکی چک آلترناتیفه که چکن که وکی و گل کرد بشگیری بدرتمه بشگیری آلترناتیف بشه گل کرد بشه کی داره که بجمه که یا یکی آپوجی دخوازه ولات پاره زن نگاره در که او بیشه جهیدی دو کشن نگاره بیشه جهید درست دوک آلترناتیف هبت دوک تشک هبت بله برنامه ما باشو Ya gerek başvur. Disa yani carlacı ev şiro kesik şirvedeki şirvayı vacı dukurun şirvayı gelle hoştu bejin yani ben valla dukurun yani gelleki tişeki erenici he yani dike devlemen yani yengeşi dike devlemen yani şu bu alakadar var ya gerek spas tıkım
بله زور سپاس و هم هیوی دیکن براستی برنامه ما یه کردی تماشاوان ما کیمن رقمه اوجی بله بله که ماسیا باکورا کردستانه براستی کرد دیساجی باکورا گرینگه کردستان زحفیان و آسیبیره جی بونه اوج راستم تشکی ویجی بله بله دیساجی گرینگه تشک بجون دیسا mesela بلا حول بدن گهداری بکن یا بلا حول بدن گهداری بکن و بلا تماشا بکن بلا کردی هم من یا کردی هم هین نبین زمان داگرکن و بله ام نابش بلا نچه بله حتی کنگی یا حتی کنگی هم بله داگرکن بله هم با yani Kürdi zadaki mesela henek can az gudari dikim henek keski Kürdini zan dibejin Türkiye dibejin hünçuma Kürdi bername بله şenekin. بله از تخینم راست La le ev bu koycin Kürdini zanın. Ev tişi ev میزانه kes. بله گهداری که بای خوش La ev çen kesan zanın nastıkım. Valla canla dibejin hünçuma Kürdi şeyler kırdı. Ev bu koy Kürdi ne zanın. Ez valla yani nakuki dere le debe katago beraber kuydu ev kasları femkerin kim denerin gamline ne müşkülate نه خمینه نه ne نه gringe خمینه sekez bila gudari be disa jivo be gellek راست gringe ez hertin dibejim gellek gringe yani ev hev dedi kuçava kutabu hev dedim ki ya alikla yani em mecbur dibinin pevisen carla jivo بله بله راست Türkiye içerideki le birasti yani meyla me dafazeme esası bla fazla Bakuriya Kurdistan hay bu Kurdistan ama kendi bana baka Kurdi çebi kırına. راست Le bu kabul ne vaki Kurdistan'a başına reke rojelate rojavaya le Kurdistan'a bakıyor gellek bu ya asimile gellek bu ya asimile. Bu راست kabul bu kabul evet. Hem ciddi ve canlı Türkiye içerideki yani mecburun belki teşekkürüm evkesi Kurdin nizanı belki evci fen bakıcı bu hem Türkiye içerideki yani. راست Canlı Türkiye içerideki. راست زور سپاس بله بله تماشاوان هجا و اماتن داویا برنامه خواه و اموک و خباتکارین و خلات توی ایرو و سر و مجارا و باکورا و جوای کردستان هم آخوین و نرخاندن و کیر هکه تشتکی و باش و ما دایا و هکه گهداریه که باشی و کیر بتن و هکه درسی تدا هابته اویدن تشتکی پر و هم که خوشت بن هم سپاسیا های و کک الهامی و صد خواهی دکن و بو رمانه و یه هجاجی و جارک دی و دی سامه جاران و برنامه و ها همه بچکن و زور سپاس و کک الهامی اسپاس تماشاوان هجا و برنامه و هات داویه و برنامه ما لسر شما روجاوای و کردستان و کتوه روشه و جبو و کردی و روشه خلاص ببین دوی چی به کرن و لور قدیا همه برنامه که دی نزدیک تا سا جوارا پیشکش بکن و بنا و خوشیده ببینن زور سپاس و گهداری و بخاطری و